Stečajcite baraat izmeni na zakon od postojniot ne bil dobar, pa mnogumina ostavil so polna nadeš i prazen džep, zašto vakov kakov što je, opfatil odva 1/3 od stečajcite. Poradi ova zakon od koji se donese pred samo nekoliko meseci povtorno vleguvavo sobraniska procedura i od 20. januari za nego pratenici teke raspravaat. Ovoj pad baranjata na stečajcite se sledni. Dopuna na predlog zakon za obeštetuvanje na stečajni работници се работи во тоа што ќе биде обештетени и оние стечајни работници кои су приликом приватизација били во моментот во фирма, Значи моја фирма се приватизира, јас сам требала да бидем во незе приликом приватизација. Значи тоа е додатно плюс тука 1500 stečajni работници ќе се обештети. Sepak ova brojka ne je konečna, zašto rešenija se ušte stignuvaat sekojdnevno. Od unit reagira, deka cela ta postapka odi mnogo bavno. Mnogo sporo ide od centralna registar evidencije, така што mnogo sporo ide i ovaj pratka, što gi sleduje ljudi mnogo sporo ide. Evo 40 rešenja deneska je pušteno во Kumanovo, na primjer. Ima pušteno sigurno i za Štip, zašto 1000 rešenja su pušteni na nivo na Republiku. Za ostvaruvanje na pravoto na paričen nadomest od 7600 denari starosnata granica ostanuva ista, 52 godini za ženi i 55 godini za maži. Inaku so postojni od zakon koji beše donesen vo septembri, bea obešteteni okolo 3000 stečeni rabotnici na nevona država, od koje okolo 200 se od Istočna Makedonija. Kriterijumite i ovoj pat mnogumina ge ostavija so podzinati usti, zašto samo vo Štip nadeš za zgrižuvanje ima nad 600 stečajci.